Namar gajing ut ki bubun balang halo gajing bomyo scheme na Khasi Hills Autonomous District Council KHADC wat hadian baklaya chisnem gajing shimti ka Voice of the People Party VPP banyalam ke Executive Committee nagalyang wa Powell Soklat Executive Member beri page Economic Development haka arfly trek rumpang arjar penriau ulami syakmat ban pensyai ki daw ulong ba gajing sleman pelaj ki scheme gadai namar gajing kabay kendu na kadaw bahaban le ka online Ula pentep banagalyang Executive Committee kala deban phai ka scheme jung stem arjar fuar bar arjar fulai katalang baga 15 Finance Commission haka bagi don ka jingkermen pasien inyo jing menjurno na ka commission Shushu ula ong banagalyang Executive Committee kila pha adu arjar sauks pasan penyo teli ki scheme ki bakentup ki tight ban on tight scheme bad ya borok ini ki scheme la deban tap aka portal jung Ministry of Panchayati Raj ka bagi khot ka Ikram Swaraj Bahkan di sistem mengisyong ka isi na kanyang jungi ngim sim lasong thai ila trai sitom bat ila penbiang ya borok ki skim ki ba deban lech ki pai ba mo da segi pai ba lengo kala ada panai mesenjok MBC mengi prai March prai April ki don bulan rai ki mandam suba ai footpath yang ni suba yara ban penhai ka school tu bengi le kita ba kita buang family ki don hadu arajar tam skim bat kini lada ka menjur ka sorkat pedeng kini ki si kita yo keperluan yang sa ai no eku pada ka ba arpat apa kabadai bag gajing u tu kini kipri mo dan isnong ki ba pentrai ka pankana dan ru ka pentrai de ki local contractor mo ki ba su ya trai mal mala sa thau ila dan gajing u ba balih tu mentala ada gajing trai simrai umla banyo ben kadai gajing sisa kata ten rai masuka banyak tu ya baru tu ki ba pentrai kini ki scheme ki bradap yo kini ki MDC ki barem bangi ha banyak adu kembak hak lai ka sau tu di kimi mo kan ka file ka submit ki bill jumki ka banyak lembaga jumki engineer ha banyak lembaga jumki account ha banyak lembaga jumki ki yang in charge jumka development ha banyak lembaga yang jumka finance maka simpor adu kumba khasan kan terusni antara kita baru pat ke jumki bangi siap mar bangila si pisa online ke berong pimne on umtai akan dia ke school ka beri ban penkai kan ke school la ai kerteng hak school bak school pak haman dia ubriu uban baik uban shna ya kan ka kamera ke school de gila ai kerteng indi kisang mereka school kala ai kerteng uno ka ai kerteng haka work order ki ai kerteng piso khlat aso ai saya kata mo kat ba adalah submit ikini ki bill pat bangga nyapan pan ya ka account mo ya ka passbook jumpi aga account pak ketok kerteng power so khlat kemudian kamalak banong kata kuno haka work order ni IP so khlat aga account ni ai power kemudian nyapan penkelai kita ru haban ong ye kita go submit email bagi sna no kat kum kerteng jong ka passbook naman ngithap online kemudian haban persyai kita berkhot haban paditho nek MBC bagian pensya bonu pisok flat berpol di ujung ti cimpor bakum kita baka bakongsan dia kalong bangi nak bersih online ngin nak ban afford bahkan bakana mo maka ike bagi siu ka reflect banyak ka online jangan nek ikon suraj kena ba ka sokar pren ka ministry ka ini ta iding Islam dan ni kamu kan nunggu kejing tu jungi bangin pas biteng yi bill jungi beri ke bangi tu mo ke bawan syanga ko mu yami chat ke men la kalong jongno ngam jupe chilang yang noru nangi one bit kat kejing one kejing pendap jungi officer jungi bangin ai ya ka nika approval nak lenjong kan ai ka approval bangin pas sanction lagu yang finance pak salih secretary pak salih check account maka siu jungi kita tigila banon ki bakum kita kejing Islam mo kejing mambiang jika account kejing mambiang jika phone number bakam ter ti hadu bentahi ka ki bill ki basa ki don tang kembang arf sau tuli kejing tray ki bala ban submit ki bill ki banginang proses nak liang jangka departemen kejungi nak liang jangki officer jungi nak liang jangki engineer jungi maka bill ke ba nak ni ki arf sau tuli kejing tray ka bill ke bagi deban si kalong siklor arfolak san penjaga kalau kata siklor arfolak san penwajar ke bagi dia masih tambah kini ru kalau under proses ke bagi lapoi hakimi jumpi engineer bagi dia di officer ke FP jungi patong sedap ni supply no ya kini bill tengah sepun syai ni kenang ba mo ki bubun ki beri kila ya pun singi ba hari mentar ngim skip ten rai ke nak kena jungi ke ba ngile ke ba hatam kini ka jeng pelai ingin digibil kam syong hakiki ke jungi pandai ba ka syong ka isi jungi tu mo mas nak IMDC tinggal apply nak pada Hendrai kan ke scheme kan ke grant ke bawah nak kesokal pedeng yang ban buat di guidelines yang ban yang di jingkan kambaro maka masak mata kalong ba hadir bila dapat upload kata ke portal lu dengan tempat saya approval nanti dah sokal pedeng kan bah ka juga poru apakah approve yang ini project yang ini scheme kan bu lu ya sanction bah kena bangila ban program
ya kini kibil ngila upload ke portal ke jungi namar mangila boot ya ke online ikan mai kini mah mangila track penting kami ya ke online bagai guideline ko ang lihat ke online ngila upload ikni baru ke scheme ya baru ini ke scheme dah dapat upload mentah dekat Igram Swaraj jika ega babut nang tapat kalong ya baru kini ki araja sospa new teli ki scheme baru ada sospa san new teli nyapan pelong no kung teka action plan mo halak lagi yung scheme ki baru break nyapan taw kung ke action plan ka bamot ai ka bangi pa nang ni kini ki araja sospa san new teli kilong no kung ke plan ke mangingi yang ka KCDC ke yang nakamanta ke scheme jong kisno mo peace nyapan ya chawa kani ka pastiraj Penteri kami kini skim lembaki Pancatiraj kemudian orang akan kita bersama kemudian Siti Syarif Khan. Di nama mengingin dari kini Pancatiraj ni apa sim nak mengi ke jasa konsul menong nak akan kata ke institution nam tabarok ni kisah. Lain tak tahu ke sim orang baban ublu di kini. Tanya pesna yang tak action plan. Dari pesna tak action plan yang berhak bayar yang menjur naka sokar kami. Ani naka sokar pedeng. Ti kata kadiga ike bangina le. But sure menginyo yang kena menjoru yang skim kibarim orang nak juga skim jong RPR yang akan pendap 80% ting hadiah mengira simti ke isi ini ngila bud dia yang kena skim ke barat terwa tapi isi kibarim dan ini dak MDC kibarim pat mentang ngila ya kembas sapo tampi hadu mentang kesni ngila yo ka jengkeng bangila akan pendap kembas 4% berarti kata pat kirang don shot ke skim ke punya kini ka jeng terwa ka jongi yang kena skim ke poi syaka nakatype komponen kalong kumba life circular silak kena penduduk tengah kata ada katai nah ka on type baka poi arfo arklur nyo penyulak proko aja tikini ki ha hausem arajar arfo lahi jong du snem bab kani ka 15 finance commission kan kotno akan life poetry umat jong du snem ajar pendiri tingim tip la kasokar India kanan menjun yang ini kiskin nama bakal portal tengit dan lain yang kerja kerban bang ngalapan upload ke portal ni dan kerja kerban ba ngalapan pencekam yang ini kiskin dan deka sukan dia akan menjur apa jam ulai poetry match kemudian ngalapan pencekam yang ini kiskin kadang kalau bang yemla ban ra shawi pat shawi sang ban wan mar bakini kini non lap sabil kabang yemla ban ra shawi post snap dan lain lara kasokan India akan menjur kini mo ngidan pak sakata ka bagi angka 16 finance commission kalau kod ke 15 kan 16 ya kini ki skim ke barim in up ya ga guidelines jangka 16 finance commission kemudian ngat terwa biang dan kini ki ju skim hi bakin rung no ka 16 finance commission dan ring ngirong ke jengkarban mapili i ngelewan cepat Delhi ngeliak kendu ya ka finance minister ngeliak kendu ya ki joint secretary jangka Pancatiraj jangka finance jangka ministry of water drinking water bakam tater kabang ila kedau ya kita kijing kabang ya kendu khamtap abang perlu online ya kini kiskim nadu bang simti mangi ngilas ka guidelines to amang diwan si online kamu ini cuba ada check tadi si online buat dia kan ngila terikam nadu Oktober di usam ajar san bat nenta kaya syai kini kajing si jung ya ki bill kita ki berapa pendap dia kijing terikam di ki prepare katakan dia bagi si kabamot ka bangim simla complete nadu bang simti ya isi rai ngila budin ya kijing terikam di isi berkhamtam ban penjanai penbahaya kajing trikam juga dengan 15 finance commission hakaba kini kiskim baro ke bagi terwan di MDC kedai na tak kisnong kita ku juga kam dai bagi trikam handika council ke jogi handika dai na tak kisnong tak school lalu bagi asyik palang bagi senapan kana bakal tatan mo gimana football ke football ki bubun ki bala terwan di MDC ki prepare tinggi sukman bagi nalak ban upload ikini ke pasal tak kalau bagi institutional satang ya tak action plan bagi dan kecil kerban gila akan ru bagi officer ni take order i bagi menjur ini skim kena menginginyo pastang no kalau menjur no apa je ni ka uni financial year jaka 15 finance commission kamu ngira apa berikam nata ka baar pak kalong ba kembala ong pi gila ya wan shanisha Delhi ban terpat ya ka Ministry of Finance pak penjuru ya ka Pancatiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kani ka second installment jong arfuway arfuar sama mo nilayo hau arfuar nakalang 15 finance commission ngap kala earmark nani kalamang arfsoklur life hola tingka nam ta arfuway arfuar te haka hausam ajar saw kala pelai kanat klur kamumot
Kasiteng dengan dekat arsau kalau pelaj aka haus nam arajar arsau palayo petrika mi kiski mau kumbukan opi mi kiski mi prepare teka basakot kadai setangka second installment jong kadai ka antai mah kabadai ka bangila bateri football bagaimana football hari ke jeng dek jongi sedalia di bangila kandu ya ka minister kalau batai yagi guidelines sebagai dewan board pagi hari bagi wan dadal hingi ya board ya baru kini guideline jadi nokta jongi kila trashton yang bandai ya kata ko audit online ka papat Julai menur what ka office jeng AG ka syamsitom bandai ya kini ko audit online nomor kadai ka berak kemai ya pan upload ya baru ke receipt ke cash book ke balale labil ono ye footpath basan po hajar optional ka jong bil ni sina ye ke pugom runga optional ka jong bil baru ye gitu ke voucher ke receipt ya pan scan ha upload apa ko online jongi kenang ba ka office AG kan ya ka audit arbana kala simpo ka office AG ban ya ka online umna kata maka di sistem ka betumat ini lele kumno ngila penbet ka office AG ngila phone yang support delhi pangila le offline audit no ya kini ala offline officer juga AG ulaban le audit ahli ko masitayo bagi laban pendap ya kata ngila yo ya ko audit report badula ai ka audit certificate hadir ngila upload ya kena audit certificate jogan dia ka khar keluar mo bagi yo first installment di minta ga ba syukur punya tu UP ba nak kalian joka ministry kalau pelaj ya kena ka second installment ka badai khar keluar khasan nak ka kabamut nak kalian ko jongi ngila yo ban sino ya kibil kibarim kibara pentrikam na dukini sistem kibadam dan kalian jonga kamu ia mencharge ka development ngapan pau ka sunggu ya ka Saukar India kam tambe ya ka Minister of Finance ka bara sngap ya ka jing like work ka jongi ya ki officer ka prepare bilang dete ko central ministry kam tam ya ki nom tray ka jongi ni tu pi banle wan scan ya iwe reset mo indi tang iwe reset dulu iwe project habasna kat no ka jing ya ka control kat no ngithiet de milat kumta ki dan daru sau santli ki kita ki book ka bagisna nya baskan upload ki ha online kasipor de ki phogna de ki busni bunbanai bakin of trading habas somit adu sibaji abji menit tang man pendiang bande yang ka por ka bangina bu na kata ka sokal peneng tengah akibli di kin trade jongi ki chief engineer di engineer jongi ki batrishtam bak ka basokman ka dikatahi bala pelaj ka dikasihkan installment kini ki araja sos pa anyo san punyo tuli ki ba kentup akat tait ki don kumba syajar sos pa arsan ba na kan ka aka antai pat ngila pendrong syajar atlik ski kombot kentup ik football kita ke mana football ke jaka saja yang perlu kita ba ya baru ngini ki scheme ya upload akataka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi ongka Igram Swaraj ngalong yung sa jini nyelek niya nyelek jana yang dengan 15 Finance Commission kenang ba dapat trekam aka 16 Finance Commission pat yang alang beli lupa tan kira suk naya kita online lu ngila suk ka bagi nom trade kira suk kajing trade kan deploy kajing civil kan deploy tan ta kadang ngila le jana bahaya kini kenang mana dawan ka 16 Finance Commission ngin suk mengika te akan ni ka 16 Finance Commission kalau mang no pasan sama aku dia kan kod adu laipo we laipo har umtai kan kod kan scheme but kai ka ba ila yo jingtep ladan ka public domain mo ladan ka public domain bahan ka 16 Finance Commission ngila ba yo kumba adu drus pak tam klu drus pak tam klu kapisa kini nga ong tanya ka KHDC mo KHDC ngila ba yo adu kan irma adu kumbah drus pak tam keluar kapisa bat ya kan dekan drus pak tam keluar pat kan penang mana kasansan kamu hapok sansnem senang naru nu apdu kan kod adu arpo laipo we ni habat pendut yang di besar kita adu drus pak keluar pi kapisa kadang ngin ne kembali akan 15 Finance Commission im trek benek online im trek benek janai kita baru kamu ngidu mata ni kasih balik arpo adu aksana pendeu ni minta kita submit ke proposal jom aku kamu hidup license of stamp asal license dan terkadang ngin lihat bahaya kini banganget you nomor bagi officer jungi ki engineer lihat ha akan bakaduk juga ni ka 15 Finance Commission ke mengenai oleh pintan dekat jing plat bisa aja pasal pedeng ingat ilapan mo kan menggaji rap nak tak kham tak be kini ski baru kini nanti dikipai mo nak kalau ki snom nak kalau ki school dan di mang arlak dan di mang lailak nanti senari keciking ya kejapnya kan untuk keski mengambil labu banyak kejap dia po sidang dia bawa persi keciking itu kan poski aku aksan lah
kum kita indu mong i susnei dan ki school ru ke bangi perkha kamera dan ki shnong ki sekolah ke ba penbahai ke nak buat pakai ter kili ki ski bide hidup pak ba but ka inga makwa penong kan ke por nak kap taju gitu baru ki shnong dari school ke bangi la pentreka mi di ki skim ke barem bakin trejanai ba namar ka ki guideline je 15 finance commission ki ong yangi apin penderekam ada di football ibarang tangsan penghajaru ang yaman jota kamut yang bercundur coba senang ke projek ada siteng ke projek bat akan berput projek kaya sim kum kijing tersis pasti yang baju ki engineer jungi pihak bandai laisi yang cikin jaga bandai ladang imbes dan yang biang kita ke jota lu kan warna ke jungi akan berdai bagi sim ki bil te ga chuang ke baru kita ke ba yo ke skim jungi barem ru laisi ki masa yo kini ke masa wan ru bakin ya telah mangi ke council kenya telah ki engineer jungi kenapa kini ka pisah ka bagi yo anak super peneng kan melihat ke kembali kini ka 15 finance commission Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya